isaa kabajamtuun garatti baadhattu takkaa waan namni ulfa baadhatu rakkoo silaa nama mudattu san nam mudanneetti lam tashkuu maa tashkuu niswaana waan dubartiin himattu dabarfannaa waan adda addaa kana hin himanne egaa ergamaa rabbii garatti baadhattu sallallahu alaihi wasallam takkaa haffalloomina isaarra maali ulfi akkanaa kan namatti ulfaanne jedhamu ture. akkasuma wajjin hoggaaniif inni duniyaa tanarratti argamu ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaa inni duniyaa tanarratti argamu adaa'at laha nuurun nuura guddaa tokkootu naaf ifeette kan qusuuru shaam amna baatii meeqaatti fooqii shaam jirtu jechuudha siiriyaa jedhatu makkarraa gama siiriyaatti kan ittiin agarte jechuudha adaa'at laha gaafuma isa garaa qabdu sanuhu manaamaan wanni isiin arku turte warra akka Aasiyaa warra akka Maryam sajidaa Maryamaa isaan kana hunda arku turte innaki qad hamilti bisayyidi hadhihi al-umma gammachiisu turan barati ulfiyati garaa qabdu kun sayyida jechuun goftaa ummata kanaa jechuudha ummata kanaaf eenyu damiina ummata kanaa hadhihi al-umma ummatuma guutuu jechuudha barkhana garaa qabdu jaanii basharuu turan gammachiisuu turan osuma isa garaa qabduutu ambiyoonni sitti dhufuu ture manaamaan arkuu turte akkasuma wajjin hoggaanii fi alatanoo ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaa duniyaa tanarra gabbu'an hoggaa gabbu'an kan qubni isaanii sabbaabaan akkanatti gateele sabbaabaan isaanii gidee dhalatan sallallahu alaihi wasallam akkasuma wajjin خن هندرجسا لين مرمتو ترجمة ربي صلى الله عليه وسلم قدير لين خن إجسا خولا أماس لجنا جبان لجنسا خن كبامي لجنا قدير جان خرق يجت الدم بخني خن إرجمة ربي صلى الله عليه وسلم أبسما وان جان اللي مرمتة دلت حالا خنا إرجمة ربي صلى الله عليه وسلم هجاني في دلت سن نور أداتو إيه حتى تنسلا برجل شيئا أجايب التتاتي waan taateewwan hoggaaniif inni dhalatu argina hoggaa inni dhalatee garaa mataatti achi siqu inni gaa akkuma beekamu abbaan isaa osoo inni ulfa baatii lamaatirraa gama afiraa deeme akkuma beekamu baadiyyaan ijoollee gizeenii fi dhalatte makka keessatti ijoollee baadiyyaa guddifatan magaalatti hin guddifatanii baadiyyatti erganii nama luuysisitti godhan baadiyyatti maaliif baadiyyaa guddisan baadiyyatti ijoolleen jeenummaadhaas bartii afaan arabaatis qulqulluudha kan fasaahaadhaan kan afaan makaa hin qabne san baadiyyaa baratti ijoolleen sodaanis ijoollee keessaa ba'a xabiyaa magaalaatii fi xabiyaa baadiyyaa irraas kan argatu warri magaalaa ilmaan isaanii maallaqa kafalaniiti baadiyyatti harma hoosifatan akkasuma warri baadiyyaadhaatis hoggaanii fi dhufaniiti keessaahu namni yeroo saditti dahe namni ilmoo looysisu qabu ilmoo saasanii wajjin ilmoo biraa looysisuudhaaf jecha magaalaa tana dhufee nama ilmoo dhalate gizee jaan osoonii fi harmi san hin guune harma saniif ilmoo wajjin guddisu jettee barbaaddatan jechuudha magaalaa gizee dhufan warri magaalaatis mindaa kafalaniif baatiirraa waan wayii kafalaniif warri baadiyyaatis jireenyi isaanii san fooyyeeffachuudhaaf jecha dhufanii magaalaa ilmoo san fudhatan akkasuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaanii fi dhalatee warri baadiyyaatis dhufee ilmaan fudhatu ni laalan dura ilmaan abbaa qabu fudhatan ilmaan abbaa hin qabne eenyuun na gargaara jaanis sodaa san qaban kana haliimatu saadiyyaa nama jaamu baadiyyaa irraa hoggaa dhuftu gaallisii hizaabarra huqqataadha deemuun dandayu miskiinummaa hamtuutti jira hongeetutti jira jechuudha amata sana amata hongeet ture kana hoggaanii fi warri ganda isaanii kan ilmoo hoosisu barbaachaaf magaalaa dhufan hoggaa magaalaa isii dura dhufan isiin sababa gaallisii dadhabaa ta'een yaabbiin isii itti deemtuun san dadhabduu taateen ummata kana booda hafte boodarra dhufte hoggaa dhuftu ijoolleen namuu hoggaaniif ilaalu ijoollee haadhaaf abbaas qabdu tan haadhaaf abbaalleen isaan gargaaran keessaa fudhatanii eenyu qofaatu hafe ergamaa rabbii qofaatu hafe sallallahu alaihi wasallam isa duba abbaan qabu eenyu nu gargaara jechuuf sodaa waan ilma namaa keessa jiru saniif dhiisan ammoo rabbiitu barbaadini isaaniif
haliimaadhaaf rabbiin fale haliimaan hoggaa dhuftu namuu nafne yatiima tokko abbaan qabne malee duba isa kana akkamittiin fudhadhaa jedhe abbaan mana siitis yaaboo mucaan kuni sababa mucaa barakaa ta'uun oolu firraa isuma duwwaa deebine jechuun qaanyeedha safuudha isaan dhabanii deebi'an nuun jechuun isuma kana haa fudhannu jaan deemanii hoggaa ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaa isiin fuutu abbaan manasii akka tasaa gizeeniif deebi'ee galaalu gaalli isaanii kan takkaa gaallinis hongeen namaaf isaa ajjirti gaalli isaaniitu kan takkaa cophee hin beeyne gaalli silaa elmatan harmi gaalaa kan gugguuttame kana agarra cophee hoggaa galu mucaa kana sababaa mucuma xiqqaa kana lafaa fuudhuutiin wanni kun dhufe yaa haliimaa jeen mucaan kun la'alla Allah haadha alwaladul mubaarak jeen mucaan kun mucaa barakaa qabu mucaa barakaa qabu harmi gaalaa gugguuttame hoggaaniif itti deemen ilaalan yaabbii isaanii keessatti harmi siidhaatis kaduraan nyaataniitu garaan qabanii kan goggoge hoggaa isa fuutee firra keeysu harmi siitis gugguutame isiinis cobeef harmi siitiif kan mucaan isii beelaaf nun bulcheette anaa waanii nyaadhee harmi jechuu mucaa kanaaf akka jabu hin qabne mucaadha na harkisaa harmi duwwaadhaa beelaaf halkanillee nun raffise garuu guyyaa san akka tasaa eenyu fudhatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam harmi siitis cobee hoggaanii fi fitti ol fuutu harma hoggaa luugu ergamaan rabbii luugee hoggaa rafu mucaan siitis luugee kuuf ammaas akkasuma ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam harma mirgaa malee luugu ture harma isii ka mirgaa gidee luugu خان اللوغ يودر قبل الليل صاحبان قبا بيها أجمع خيستو هكا يقدر والكتما قال لساني خدران قران ساق الرفي قران ساجس قوتمي قال لي نسجبه إسان مارو هرات أرقتن أكو بياني جدا هرات ما ورقتن أنن قال الرام قال لي نسجبه بودر رهيتشودا ورّي إلمان أباق أبو فلتني إسان درة ديماني إسان بودر مكة خان مالي يرو دفنيس درو دفن سببا قال لساني دي في هونجين إسانتي أكان حمتو تاتف قروا هقاني في إرقما ربي محمد صلى الله عليه وسلم إسا فلتني قدر قلن قال لساني ما هم فيقن حما ورئيسي درو ديم يا أيتو السعدية جان مالي قال لخي خانم دران بين سنيمتي مال أركته قال لسي فيجي والرئيسي درا دبر سبر اللي دبرته خنون دينو أيون سببا إرجما ربي صلى الله عليه وسلم إسال لفتي سنيك تني إسين فرته هكا خراجم رواية برا خشتي مخني هنجنو السلام عليك السلام عليك سلامتا إركرا إرجما ربي رتي صلى الله عليه وسلم خاني هكا ديما جندساني لي جندساني تسقلتو ummata isii dura deemu kan isii dura dhufee ilmoo isii dura fudhatee isii dura gaggara san isaan bira dabartee hamma nurraa suuta ja'an takka mudatanii manatti hin galte hoggaa mana galtu barakaan hundinuu jechuudha mana sii galte haliimaa re'een isiidhaa huuqattu waan nyaattu hin qabnu garuu hoggaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam mana isaanii seenu re'een isaanii baatee tanuma garaan quufe kanaatu deebi'a hamma warri gandaa bikka re'een haliimaa ooltu san haliimaa faa ooltu san banii sa'ad ooltu san deemaa re'ee keenyaas geessaa jaanii re'ee isaanii jalaan deeman tasaanii quuftee galti mana isaanii keessatti barakaan karaa hundaanuu seente ajaa'ibatti taate ammaas ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam yoom san qofa amata takka baatetti waan namni baate lama guddattu ijoolleen guddata inni amatatti waan amal lamaa guddata dafee guddachuu ture ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam haala saniin hamma ifaan hoggaanu duraa dhaame isaatun nuu ifa jaana ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam nuurri isaaniitu ni ifa haala kanaan riwaayaa hedduu keessatti akkuma dhufetti hoggaa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam xiqqishoo wayyaawanii re'ee eeguu eegalan mucaa isaaniitii wajjin deemuu eegalan dura hamma silaa amalta
lamaatti ijoollee baadiyyaa keessa luusisan san luusisanii ijoollee ni deebisan namoo garuu isiin jala boocheeti mucaa barakaa qabu kana narraa fudhanii haana bira taa'u amata afur haa fudhatu ina bira silaa ijoolleen kan harma luuyidu amatu balamu akkuma beekamutti garuu ergamaan rabbii baadiyyaa san keessa waan beeka ta'e amata afur taa'e sababaa isaan barakaa fi khayrii sababaa isaatiin isaan dhufte barakaa isaan argatan kana waan arganiif yoo inni nurraa deeme khayrii kana hunda dhabna jaaniiti narraa akka hin deemne jaanii isii fi abbaan mana siitis jala booyaa dhaqanii yeroo silaa ijoollee galchuun geesse namni silaa nurraa fudhadhaa jaa'u narraa hin fuudhinaa jette hokkaa kana haati ergamaa rabbiiti sallallahu alaihi wasallam deebisteef haya isinoo bira haatan garuu hoggaanii fi gaddeebi'ee ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam asuma re'eedhaa eeguudhaaf gabbahanii malaayikaan itti dhuftee hoggaa dhufanii operaasiyoona onnee isaa dhoosan ijoolleen bira jirtu oriitee galte iyyitee alla Muhammad namni lama akkanatti dhufaniiti Muhammad al-Hijaazii jedhanii Hijaaz jechuun biyya Suudiyyaan tun duratti Hijaaziin beekamti Makkaa fi Madiinaa Muhammad al-Hijaazii kana godhan Hijaaz keessaa Makka caalatti saniin beekamti al-Hijaaz jedhanii ammallee numa beekama kitaabota duratti keessatti illee Hijaaziin jirti Muhammad al-Hijaazii akkana dhufaniiti namni lama jedhanii ijoolleen biraa fi hokkaa dhufan duruu yoo operaasiyoona godhanii deebi'an garuu hogguusan maal jedhan isa kana mee miizaanii jedhaniin ummataan fuudhii nama kudhan ummata isaarra gisee miizaan osoonii fi addunyaa tana guutuun kan miizaanarra kaa'amtee ergamaan rabbi miizaanarra kaa'amtaate isaattuu miizaana dhiisi jedhan bal law faxinti limaa qad bu'itti osoo waan ati sirraa barbaadu maa yuraadu minka waan ajaa'ibaa sirraa barbaadamaa jedhanii ergamaa rabbiin san hogguusuma onnee isaaniitis operaasiyoona godhanii hogguusuma hodhanii biraa kutan garuu hoggaa deebi ijji isaa kara samiidhaa isii wallaaltu haliimaan fiigaa dhuftee fitti himtee malladee asaabaka yaa ilma kiyyattee booyaa rifattee jechuudha dhufte khayran yaa ummaa jee yaa ummaa khayr jee bara akkanatti namni lama dhufeeti akkana godhanii akkana godhanii gizettiin rifatte dhiiroo mucaan kun waynatti haa jettee sodaattee haatee gama ummaa isaa deebiste hoggaa dhuftu guyyaa sanuu jala boochee fudhattee arra maaliif deebistennaan itti himuu didde lakkii khayrumaa fi amma inninis jabaatee jedhe naa himette bara akkanatti argette isa kanarraa sodaattaa jetteen waa takkarraa sodaatin jetteen isa kana wallaahi gaafaanan garaa qabu waa malaayikaa fi namoota gaggaarii kan dhiiraa fi kan dhalaa jechuudha warra akka Aasiyaa fi Maryam warra akkasuma kun hundinuu ambiyoonni hundinuu dhufanii waan isiidhaan gammachiisuu tun nuura gizeenii fi isa deessu agarte kana hunda gizeetti himtu waa takka irraan sodaatin jetteen inni kun la sha'anun lahu sha'anun aziim ganaadha waan guddootu isaaf ta'uu ta'a isarraa hin sodaatin jetteeti dhiistee deemte haaluma saniin qissaan isaa dheertuudha yoo irraa haasawinitti waan dhumtuu miti hoggaanii fi waan kanarraa سيدنا عباس حقتك ارجم ربي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا ارجم ربي هذه رسالتي بر مينا قيم جين حقتك سين فارسا امتدحك قال قل لا يفضل الله فاك جئ ربي افانك الكل نسر رجلني دعاء ارجم ربي وقف سنين سيدنا عباس هانك دوتي الكيسا غوت وجين امتا دب amata hanga jiraate san takkaa ilkeen takka irraan jabne maal ergamaa rabbiitti dhufe yaa ergamaa rabbii siin faarsa naa fayyamennaan ja'i jeen du'aa'ii godheef jechuu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam laa yafdudi illaahu faaka afaan kee ilkeen ta'in jabin afaan kee hin tuqamin miidhaan hin gahin siif haa taa'u siif haa turu hoggaa kana sayyidina Abbaas walloon isaa dheertuudha mana kudhanii جما من لما خدما يوني في هرب وأنت لما ولدت سيدنا عباس وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق ونحن في ذلك الضياء وفي النور سبل الرشاد نخترق ما نخنا خيسا ما تجرى وأنت لما ولدت جن سيدنا عباس الجابر أدير الجماعة ربي تجا صحابة دليل أما زيد وأنت لما ولدت من الإرادة
بيتي نسي شعري لا إيرادا شعري خد ألف كيسا قبدي سنرى لما وأنت لما ولدت جيل يا محمد وأنت أعتبر قافات الأرض جيل وأنت لما ولدت أشرقت الأرض أشرق جيت أشرقت الأرض أشرقان شروق والنتفيد مامو أشرق وقالت أشرقت الشمس أدوم باتت أشرقت الأرض الكوان دجمان تنو دران دكانة تاتي أشرقت افتيتو بك دران دكانة ترتي تن إف أدون التوالباتي كم أدون أنكم تكبست الدنيا دن أشرقت الأرض يجون دجينتن طرفها هنك طرفاتي بر وأنت لما ولدت هقاءتي دلت سنجين سجد العباسي كان جابر صحابة وأنت لما ولدت برت هقاء دلت سن يا ركما ربي صلى الله عليه وسلم أشرقت الأرض جي الدنيا دنا دجيتناتو إفيه أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق دجين إفوق أفامتي أفق دي جان هقاني في أفق بها في إيها في خرم دانو أفق سمين جتو غرا دجي في سمين جزي أركا جاتي ولدت افتخنا أفق جاني جتو أفق بها أفق جتو هقاني في خرا أكنا سمين غارر غرياتو خنا أفق نخن هندنو وضاءت بنورك الأفق أفق نخن هندنو نور خيدين إفيه جان الجمال ربي صلى الله عليه وسلم وضاءت بنورك الأفق ونحن جان نتمو جان أين جان سيد العباسي كان جابر ونحن جان في ذلك الضياء بر إفاسا كيس جراجا ونحن في ذلك الضياء والنور إفاسني في نور سببات دنيا تنرقفوت دجينيس إفتي أفقنينيس إفي هدنو إفسن وفي النور سبل الرشاد نخترق سن كيسا كرد يمنا يجودا إفا سن كيسا أكنا مغرتي إفا سن كيسا داخو يجو إفا سن كيسا ديمو الدنيا من تنوه دران دك كان خيسا ترتي لال هبنو إرجما ربي تيف إسان قبل يجودا أرجمون إرجما ربي أكوان دنيا تن هندنو دران دك كان ترتي دك كان سن إبسكي يجودا دنيا سن خن نتلين جتشودا نمني لا إله إلا الله محمد رسول الله جي إفا سببا إرقما ربوتين أرقم سن إفا سن إفا إسان لف سن إفا سن كيس ديمنايك نمني إفا سن كيس جرّي نما جلة يجو دكنا كفري هاي سينا سنيفي ورّي إيغس بودان رفي ورّي إرقما ربي صلى الله عليه وسلم إفا مدى الدنيا تنا هنداو إفس ونحن في ذلك الضياء إفاسني في والنور نورسني وسبل الرشاد نخترق خراك أجلو دا إسسان كيس ديمنا خران أجلو خينياس إفا أرقم ربيتين أرقم سني خران نتل أرقم سببا إساتين يجودا لولا محمد ما كانت الدنيا أصوني في إني تراجع بعد الدنيا تندق كان همتو خيسة درتجو دلنا ما مدنو دك كان خيسة درت أرجمون إساء الدنيا تناف إفا بدا أماس بدي فضل ربي ديني بفضل الله وبرحمته جي رحمة إساتي رحمة نقدان ربين الدنيا تنافر جي وما أرسلناك رحمة للعالمين جي رحمة نقدان ربين الدنيا تنافر جي محمد صلى الله عليه وسلم خن رجاء قرآن خيسة تجو قل بفضل الله وبرحمته جي رحمة ربي قدان أين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جي رحمة عالم نتيو مال ننجي إيسين جي قل بفضل الله جين يا الجماخي يا محمد ميجي خلنا ربي لسنين خلني قمدا جي قمدا قل بفضل الله فضل ربي جي قمدا فضل يجوهم هند خيستي رفتي جودا وان غاري ربي إنما خلنا هند خيستي وبرحمته رحمة ربي دين وبرحمته فبذلك جي فليفرحوا سنين نموها قمد ربي جا قرآن خيستي وبذلك سنين جودا فضل ربي دي برحمة ربي دي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة عالمات في سيرجنا جاني فليفرحوا هو خير مما يجمعون وانس ولك بتن هندر رحمة ربي دي جمدو فضل ربي دي جمدو سني وهندر رجال وهندر سني جالا سني في أعظم الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين خرب جيل اسم لي أين يجر
سنيفي أرجمون إرجما ربي وان ودو الدنيا تنا دكان خيسا باس الدنيا دتشي في سني وولدت إفسد جودا نور في قدان الدنيا تنا خان دكان الدنيا تنا خيسا باس إرجما ربي صلى الله عليه وسلم سبب ساتين إذا جالتون دركما ربي نور رقدي دركما ربي نور رقدي هوكا سيدنا عمر بن الخطاب في يا إرجما ربي صلى الله عليه وسلم إني أحبك جين سين جالت جين لبو وهم در إلمان كيار الله سين جالت لبو تجمع جين قال قد على جين إيمان خيسا كان جال تيبي اتتيادي لفي يا إرجما ربي جين صلى الله عليه وسلم لبو تجمع الله سين جالت جين حتى على نفسي لبو تجرى سنجال دجين هوكا خن إرجما ربي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر جين أما أنت نجين إيمان نحي حق تم سنيفي قال لا يؤمن أحدكم تكون كيسنين أمن جين هم يجودا حتى يكون حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه التي بين جنبيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم تكون كيسنين أمن جين همان أمين إسن الرجال تمتي ilmaan keessanii fi abbaa keessanii fi lubbuu teessan irrallee hanqaanaan isin bira jaalatamutti hin amanne iimaana guutuu hin argatu jechuudha. Iimaana guutuu muumni argatu isa kana lubbuu teenya irra jaalachuu ilmaan keenya irra jaalachuu haadha abbaa keenya irra jaalachuu waa hundaa ol jaalachuu jaalalti ergamaa rabbii jaalala maal cabsite rikoordii cabsite ta'uu biratti waan kanarraa hibar sahabaan jaalala waa hunda waan rabbiin uume kana hundarra isa jaalachuu waan kanarraa kan ta'e sahabaan hoggaanii fi itti dhufee thawbaan dhufee yaa ergamaa rabbii jeen ka huqqate kanaatu itti dhufe kan shukuf jee fuulli isaatu huqqate kan maal yaa thawbaan jeen yaa ergamaa rabbii bar jaalalatee jeen maal jeen bar wanni yaadu jeen duniyaa kanarratti jeen hoggaan si yaade manatti si yaadadhe dhufeetiin ijaan silaalee si arga qalbiin tiyya na imaanti garuu jeen jannata hoggaa akhiraadhaa takkaa warra jannataatiin ta'a takkaa warra ibiddaatiin ta'a yoo warra ibiddaa ta'e sin argu jeen yoo ammoo warra jannataa ta'e jeen ati darajaan ta'e nabiidha achi ol jirta an ammoo darajaa sanii gadi sin agaru haa'ii jee yoo jannata keessatti illee waa hundarra jaalachuu keessa jannatarrallee eenyuuti isa bira jaalata ergamaa rabbiiti silaarra namaa nu taatee maa jennaan allah kun bidaa dalagee jennaan sahabaadhaa bara sahabaa ergamaa rabbiiti usas bidaa dalaydee akkamitti jannatarra na jaalatta jannata keessa osoo jirtu maaliif na jaalatta jenneen ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam hoggaa kana namuu waa'ee jaalalaa keessatti rabbiinis jechuudha namuu nama jaalate wajjin ta'uu fi ergamaan rabbiillee jechuudha qaal almar'u ma'a man ahabbaan dhufte jechuudha namuu nama jaalate wajji ta'a saniif namuu nama jaalatu halaallatu wanni ati keessaa jechuudha jaalalti keessaa burgate gubbaa kanarratti miti ergamaa rabbii jaalachuudha wajjin namoonni haala afuritti ergamaa rabbiiti wajjin qoodamuu danda'an yoo gaafa saasanis laal kuffaaraa ture kuffaara qureeshi kan ergamaa rabbii niis hin jaalatanii niis jalaas hin deeman ni jibban jechuudha warra akka yahudaa ture garuu warra ammaasiisi ergamaa rabbii ni jaalatanii jala deeman kaan ammoo jala deemanii hin jaalatan yahudaan silaa dhabamsiisuu feeti ammoo qureeshiyoo warri qureeshii achi keessatti warra ergamaa rabbii gonkoma harkaa isaatis hin fedhan jalaas hin deemanii jira kaammoo isa jala deemuu ture isaan san munaafiqoota ni hordofan salaata inni itti ajaju ni salaatan soomanas ni soomanan waan harkaa ija namaatti shari'aa zaahiraatan ni godhan garuu keessi isaanii gidee hunda shira ergamaa rabbii irra jaalatan hin jaalatan isaan san maal jaamanii beekaman munaafiqoota jedhanii maal hin qabne isaan waa takkaa duraa irratti jaalala ergamaa rabbiitti hin qabne saniif isa jaalachuun isa hin jaalanne isa hordofuun hordoffiin jaalalaa malee hin toltu jaalaltinis hordoffiin malee hin toltu jechuudha ergamaa rabbii jaalachuun isa jala deemuudhaan tolti ammoo niin hordofa waan inni naan jees niin dalaga waa hunda niin godha ammoo isa hin jaaladhu jettees khasaaraa guddoodha jechuudha munaafiqoota jechuudha dalagaa hunda ni dalagan sunnaa ergamaa rabbii qaban waa hunda ni dalagan garuu jaalala ergamaa rabbii qaban isaanoo
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إبدرا وري جلب قباتو منافقات سن هاي إسان صلاة ترى صومن ترى وانسن اللي اتباعني قبني أمو محبان قبن جتو اتباعنيس محبان ملي واتك كم فيد جتو وصو محبان إرقما ربي انجر قلبي غيسا إسا جلد هردفونيس هردفين سن جال لا وجهته قبط سنين بوتولا أمو نين جال لا إسا نردف وجهونيس إرولا تكوكر قدال تبو خمت الرويال إسا جبني هردفوفي إسا جالتني اتباع دبو خمت الرويال لجوتو غاري متي غارو خدراسا خسارة لجو أمو يوني في أسمى إسلام خيسة جرو أسمى إسلام جالتو جال الإرقام ربيتي نمني تقو قوتمي خان قوتمي تهي خان تقو إرقام ربي دندين غارو أكسي وجين إرني تقو يدو في سن راتو بجو ملوان تهي اتباع رتي أمو بكسن رات تبجو اللين انتاتو خدراسا نرى خناتو الرجال يجو خجالة كم نيجو خيسي جبنا قبو إسا أردف سنرى خجالة قبو خهردف نسانيتو إرى يو خير إنسا خجالمتي سنرى الليجو خن يو توبته وان الجمال ربي نمني نما جالتو جالة ديمنجو رغمان جالتي رغاداتو مال نما قيستي نما جالتي سن وان جالتو وان جبو وان دلقو نما قيستي waan inni irraa fagaatu namni ati jaalattu tokko waan inni dalage namoonni dalage abaluu dalage barja nin jaaladha waan kan uffata nama jaalatu uffata namni arra namni yoo feemasa jaani fedhu kaafiraa haa ta'u feemasa tokko namni tokko jaalatu arra mataallee akkasaa jira rifeensallee uffatallee akkasitti uffata maaliif jaalalaatu irraa jaalaltii waan itti dhufteef saniifi namni nama jaalatu ni hordofa جو جاللتي تينيا جالل رغادات ارغبا ربي صلى الله عليه وسلم واهند كيستو اسفقاتو هو قدوتنا هو اسوتنا واهند كيستو فودا فيرما كيستي اين فكين غاري لمونان غاري رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وما هند كيستو جرو في جرينا كيستي اكادا نما وجه تجران كيستي فكين غاري لمونان تينيو محمد صلى الله عليه وسلم أكاتا لموت إن وجه تجران نخيسة فكين قارين محمد صلى الله عليه وسلم أكاتا إلماني وجه تجران نخيسة فكين كينيا محمد صلى الله عليه وسلم أكاتا هذا أبا كينيا وجه تجران خيسة فكي قارين إنيو محمد صلى الله عليه وسلم أكاتا ورفيد وجه تجران كيسة فكين قارين محمد صلى الله عليه وسلم أكاتا فرا وجه تجران كيسة فكين قارين إنيو محمد صلى الله عليه وسلم أكاتا أولا دا وجه تجران كيسة فكين قارين محمد صلى الله عليه وسلم أكاتا نماس بيا خينيا نانو خينيا وجه تجران خيستي أين فكين قارين محمد صلى الله عليه وسلم بيتا بقرقرتا خيستي فكين كينيا قارين محمد صلى الله عليه وسلم لولا خيستي فكين كينيا قارين محمد صلى الله عليه وسلم أدو إلى وجه حالي أديم سنتي كباتو كم نخيس فكين قارين محمد صلى الله عليه وسلم أكسما حالا nama jechuudha simiidhee wajjin haalli ati qabaachuu qabdu keessatti fakkiin keenya gaariin Muhammad tahuu qaba sallallahu alaihi wasallam waama hunda keenya keessattu jiruu keenya uffata keenya keessatti ilaalcha keenya keessatti hubannoo keenya keessatti fakkiin gaariin eenyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibaadaa keenya keessatti fakkiin gaariin eenyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa qudwatuna huwa uswatuna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana fakkiin gaariin lamuunaan gaariin isinii dhufee jira eenyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakkiin gaarii waa hunda keessatti haala jiruu fi jireenyaa keenya hunda keessattu Muhammad jaalalti Muhammad sanin nama geessite jechuudha arra yoonii fi duraa irrattillee jaalalaan guutame boruun guuttadha jedhee itti tattaafachuu mala ammoo isaan hordofaa jaalaltiin jirtu jechuun khasaaraa guddoodha waa hundaa ol jaalatamu qaba jaalalti Muhammad rabbiitu jaalate rabbii jaalate maqaasaa ol fuudhe yoo adaanni adaanan addunyaa tana keessaa hoggu takka maqaa Muhammad addaan hin jiru hoggu takka addaan hin jiru salaata keessattis yoonii fi maqaa Muhammad dhawamu baate salaanni nuun ta'uu bala tashahuda keessatti yoo maqaa tashahudni jechuudha arkaana salaataati arkaana salaataa san keessatti yoo maqaa Muhammad dhawamu baate salaanni nuun jiru
صلاة مثلا نقنا خيستي أذان نيس جدي عند صلاة سنة خيستي إقامة خيستي محمد مكان سادم ورفعنا لك ذكرك مكان سال ربي تو الفود نؤمن نما الفود ما يجول تابع المرفوع مرفوع نما ربي الفود سن جل ديمون يسيفو مال جال سرين أبا مكان سرين صلاة فدمت نما خيستي جرو ati nama rabbiin ol fuudhe san dubbachuudhaan rabbiin lennu ol fuudhamuudhaaf sadarkaa ergama rabbiitiif dabaluu osoo hin ta'in hoggaa ergama rabbii irraa dubbannu bal nuti sadarkaan nuu dabalama isarraa dubbachuun isarraa dubbachuun sadarkaa nuu dabala malee isaan gammaduun inni argamuu isaatiin gammaduun ergama rabbii irraa dubbachuun namni nama jaalate wajjin almaru maa man ahabba namuu nama jaalate wajjin ta'a waa hunda keessatti jiruuf jireenya keessatti sanii fi warra ergama rabbii jaalatee jireenya isaanii hunda keessatti fakkii gaarii godhatee alaa fi mana isaanii keessatti wama hunda keessattuu waan daleenu keessatti waan dubbannu keessatti fakkiin keenya gaariin Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamuunaa gaarii rabbii godhee nu erge isa jala deemu namni hundinuu tokko jechuudha. وإذا سألك عبادي عني جلال إذا سألك جانبا إذا سألني جنلا يوسي قافة جن خرار ربي أركتني إسا ملين جرتو هلا محمد ملي ربي أركتوني سنجرتو ربي بيغوني سنجرتو ربي نسوادك كده مران قبلو يو خرا محمد انتادي ملي صلى الله عليه وسلم لمنانو إرقي إسا ملي ربي أركتونا سندن ديسو سنيفي إذا سألك جلال سألك عبادي عني يو نقافة جيل سقافة أين قافة خرا نبي محمد صلى الله عليه وسلم خرا ساتي كرا ربي أركنون جال ربي تيس أركنون وهم داو أركنون ملكين تنية الدنيا بآخرة محمدين سنيف ورّا إسا فكي غاري ودته جال لانيس اتباع لانيس والد توتو ولين قبات ربنا عبدو ورّا جال رساتينيس قدتمي خان جال رسالة ألوتا في الليل برتو خان ألوتا تدوم سومتي أكسما إسا هردفو اللي ألوتا إفيفيس إرقما ربي هردفي ألوتا الليل برتو سنرى ربنا عبدو شينا دنيا آخرة جل ربنا عباسو ور آخرت إسا وجين تو غدا ألقى الأحبة جوجو برو إرقما